He namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm the Lekker Stylist. Loyi nga ta hi kha hi n'wi linka na mahungu ya ku biha na mahungu ya ku saseka in relation to Xigaza Mondays. Then hi ta tlhela continue of course na timhaka ta Tshinya Vantshwa. Mi nga mi swi voni ku previously Kingi yi kombisini ku yi yiveriwini. Yeah, so ka siku namuntlha of course rat 16 January, as you can see ni fike ni scrolla ka account ya Lekker Stylist. Loko ni fane scroll fane kuma ku na post la ale image news guys, image news swinene la nga fika tsala ku breaking news a ku Xigaza Mondays xi ta hamba xi va Ubuntu kraal. As you can see, as we all know, Xigaza Mondays loko xi sungula hi nga swi vona ku xi sungule kona a ku ri le ePalms le. So hey, ku na ti-questions to tala ku why xi ri kusukeni le. I wish Lekker Stylist maybe a endla live a hi hlamusela ku nga ku ri ncini xi endla ku a suka le. My comment mhaka leyi, hey, we never know about that one. So loko ni languta tindhawu leti ni kuma ku kahlekahle ti le Soweto hinkwato. Hi ta sungula hi Palms of course, as you can see yi kumeka around Xawela kwalano. So loko hi zoom out here mi ta swona ku le henhla ha swona ku tsale ku Soweto, ma swo ku yi under Soweto, obvious ha swi tiva ku yi under Soweto ne. Mara na loko se hi fika hi cheka Ubuntu kraal ne, na yona exactly the same, around the same area kahle le Ubuntu kraal hi searchini, as you can see hi leyi na yona yi under Soweto where as you can see I zoom in out or around Orlando, yi kombe Orlando la. Okay, yi tlhela va yi ri close na Meadowlands, it's not that far to that area. Okay, very Meadowlands. Okay, so zoom out, I zoom in out ni kota ku mi komba swin'wana swa ku Soweto le. So swi vula ku tindhawu leti le ku close ngopfu. So a hi zameni ku va hi languta distance between these two areas. Yi kwini inanda Palms le hi tlhava Palms hi vona swin'wana hi kota ku hi calculate. So as you can see the distance la it's only 16 minutes drive kusuka le a Xawela munhu a le Ubuntu kraal, it's only 16 minutes drive. As you can see here, distance it's only 8.8 kilometers. Tani leswi mi swi vonaka kwala ho hi zoom out, I wish kota ku vona ka kahle. So loko ri munhu over a ri na wish yo famba milenge a nga famba 1 hour and 52 minutes. As you can see kwala. So as already stated, a ni tivi ku why kusukiwa. So mara na kwale Ubuntu kraal i ndhawu ya kahle swinene. Various events mi nga mi swoneni were hosted there. Ti tlhela ti va successful. I ndhawu ya kahle swinene. So loko munhu a nghena kona, as you can see kwalano va around here ndhawu ya kona hi leyi nga na stop moses, as you can see kwalano. So munhu va kha sukela la ku na flat yin'we ti kombaka laha ha kona i va ri kwala munhu. Even then afika jika hi street lexi nga la, as you can see hi xexi kwala munhu a enhla hi kwala. So i va fikini as you can see the area it's here, yi va yi ri kona ka right yena loko a kha chika la munhu. So hopefully swi ta famba kahle. Already like i brand Lekker Stylist, i brand misalo i le ku tirheni swinene. So hopefully swi ta va kha swi famba kahle le. And of course hala ta answers ku why a sukini le a Palms. Hopefully ta kha swi hlamula Lekker Stylist, swi nga pfuna swinene vanhu va kota ku swi twisisa ku why se a suka around that area le Xawela a kongoma a tindhawu ta Orlando East na Meadowlands. So of course as hi heta la hi heta hi video clip ya King Tshinya Vantshwa yi ri karhi yi senda a warning eka lava nga yivela. Ya Tshinya Vantshwa as mi tiva ku a nga xitirhi xa Gaza, tin'winyi leti mi ti vona ku la movheni leti nga laha hansi i tihunyi to hetelela a ka ha tsemiwi tihunyi. Va yive switirhisa mina ti-homelight, mabeyila, va yiva ti-perfume, ti-ayini, swixevo hinkwaswo. So before leswo tala mina ni munhu wa ku dila hi va le hansi. Va le hansi leri ni kombela ku munhu loyi a nga yiva ayini ya mina mi n'wi ayina na visiku hambi ku fambe gezi, ayini yi tshamaka yi n'wi ayina hambi gezi ri fambini. Ivi ni vuya ni ku n'wina va le hansi ni kombela munhu yaloyi a nga xava homelight ya mina kumbe yaloyi a nga yiva a tshama na yona kaya,
yi tshama yi ri ku rileni hambi homelet yi nga ri na petirolo laha ndzeni ka yona yi n'wi tsemelela na timuru yi tsemelela na nsati na vana ni kombela ku munhu loyi a nga yiva tiphefumumu na yini tiphefumumu leti loko a ti tola ti n'wi hlohlonya va le hansi mi nga n'wi tshiki ni tshembe n'wina na mi kombela va le hansi ma swi tiva ku loko ni ku ni lava xilo a ni jikajiki ni tshembe n'wina ni tiye n'wina fole leri ni chela ro hetelela.